Салому алейкум рахматуллоҳ баракоту. Мо имрӯзи нами 4 октябр дар сарҳади Сагарчин, Оренбургская област қарор дорем. Инҷа навбат истодагием. Маълумоти бештар номероро мемонем. Номерода занг бизанем барои тезтар гузарондан через поезд, через самолёт роҳош ҳастай. Маълумоти бештар мефаҳмонем иншаллоҳ. Рақамҳоро дар рӯи экран мемонем. چیزی که هم واتساپ دا تلفنمون یکی کار نکنیم، یکی راه داریم برای که گرانیسا خودمون میبرویم یک خیلی وقت سویازو خوب نباشه. بچو علاخون نشین، ناراحت نشین، گلاسوی پرتوین. چیزی که هم واتساپ دا جواب میدیم همون سخن مونده جواب انشالله. حرکت میکنیم، کوشش میکنیم خلق جمهوری شریف تاجیکستان خودمون یگون پسرید نمیتیم، خودمون میبریم میاریم. همه چیزی که معلومات بیشتره گپ زنگ زنین، ما شما را подробно گفته ورسو میفهمونیم انشالله.